Nā te kaha o ngā pirihimana o Aotearoa ki te whakapakari i te whanaungatanga ki ngā hapori Māori, ko tīmata ngā pirihimana o tā wāhi ki te kimi āwhina i a rātou. Mā te kawe i te kaupapa e whakaata ana i te āhua Māori, ka whai ake ngā hua I muri. Becoming more reflective of Māori views, more understanding, more appreciative of the cultural strengths that our Māori officers can bring to the organisation. E ai kia wali haumaha e hara e nei tūmomo mahi I te māma, engari ka piki ake te uaua ki te kawe I e nei kaupapa ki roto I te hapori. Aha kua tērā, kua kitea e ngā pirihimana o tā wāhi he tauira I roto I a rātou mahi. Over the last 4 or 5 years, we have had requests from the commissioners in both New South Wales and in Melbourne to go over there and talk to them about our style of policing. Kua te kaumawha tau mai te timatanga o tēnei mahi, ko te aro matu ai nāia nei, ko te whakatakoto I ngā kaitakawainga Māori. In 1996, we established one iwi liaison position. Today, we have 70 iwi liaison officers in respective roles throughout the ranks inside of policing that operate from Ngāpuhi right down to Muruhiku. Mā te whai hononga ki ngā wātene Māori hoki, ka tahika pakarura wātu ngā rautaki. The Māori wardens now, in terms of their profile, operate alongside of police in just about every community up and down the country. Hei tā wali haumaha, kua tae te pai tata, engari he wāhanga tonu kai te toe, ki te pai tapiti. He te Gardner, te karere.